yazi ngiyadideka ngithi ngibona ubaba uMwelasi ngithi hayibo shuthi yena uzothembisa ngibona ubaba uMkhathi ngithi hayibo shuthi bona bathembisayo namhlanje hayi siyambonga abazalwane uNkulunkulu sibonga ukuhlonishwa izulu sibonga ukuthi singelutho nje imindeni emibili isethembe ukuthi ifike siyabonga emndenini wakwaZikhali siyabonga emndenini wakwaMnikati asiyilutho nje kodwa nisihloniphile nafika siyambonga kakhulu uNkulunkulu namhlanje mina uzokwenza imemezelo kodwa enhlizweni yami kufikile nje ukuthi ngizophosa nje sivivaneni kulezi ingane sihlangene nazo ngazo namhlanje siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokwenzekile ngikhumbula ukuthi umzukulu wami nomzukulu uhlala emusha umkhulu omdala nje usemdala nje impela usekuma 20 something ngale usebheke ku30 uthi gogo yini umthembiso ngiyasho ngithi hayi engagement uthi hawu engagement gogo ngithi mina yes ucabanga ukuthi yilento yokuthi uguqe ngedolo ukhiphe ring niyibona lento yesilungu uthi ngedolo phansi uthi so siyambonga uNkulunkulu sibona olunye uhlangothi lomthembiso kulesi sikhathi esiphila kusona ngithanda ukusho lamagama ukufunda lamagama ala encwadini yamaHubo 35 ningafundi ngoba sikhulunyiwe ngabo uverse amaHubo 37 uverse 3 kuthi themba kuJehova wenza ukululeka hlala ezweni uzonde ngokukholeka bese lithi uverse 4 lithi sithokozise ngoJehova khona ezokunika fiswe inhliziyo yakho bese lithi lapha yana uverse 7 thula phambi kaJehova ulindele yena ungakhathazeki konenhlanhla endleleni yakhe nanomuntu osomoza amacebo amabi kusho ukuthi nje nikela uverse 5 uthi nikela indlela yakho esandleni sikaJehova umethembe yena uzakwenza ngikhuluma nalabo ababili sesingathatha nje nathi ke sisazothembisa ayithi nje bazalwane dakamamezala uthakaza ngithembise nami ngiyadingaka socela ke mama uMthembu yena uzosishola izimemezelo maqondana nokuzokwenzeka kusuka manje Jesu Kristu inkosi.